Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat thumma qul bis salamata was sihhata wal afiyata alayna wa ala abidika al hajjaj wal hujjaj wal zuwar wal musafirin fi barnika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولد الأمطار وأشكره على مدرات في فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha atau hari raya penyembelihan hewan kurban atau Idul Kurban, hari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan milah Ibrahim alaihissalam yang diawali dengan melaksanakan ibadah haji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil haja yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Ya Ibrahim, panggillah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta-unta yang kurus dari berbagai macam penjuru dunia yang jauh-jauh. Terbukti sampai saat ini pemerintah Saudi Arabia mengadakan kuota karena melimpahnya umat Islam dari berbagai penjuru dunia sehingga tidak mampu lagi Haramain menampung jamaah haji. Pada klimaksnya ibadah haji ditutup dengan penyembelihan hewan kurban, yang ini juga merupakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah min as-sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu sudah dalam kondisi tua renta, kurang lebih 80 tahun usianya, belum juga dianugerahi seorang putra. Akhirnya setiap malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku seorang putra yang halim, yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah menggembirakan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang halim, yang penyantun dari istri keduanya Siti Hajar alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Namun ketika Ismail telah berada dalam usia yang bisa membantu orang tuanya, telah berada dalam usia remaja, tiba-tiba Ibrahim sang ayah mengatakan kepadanya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, ayah telah melihat perintah Allah dalam mimpi untuk menyembelih engkau. Apa pendapatmu, nak? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Demikianlah jawab anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Insyaallah saya siap menerima itu dalam keadaan sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Begitu kedua nabi ini telah berketetapan hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail telah ditentalkan pelipisnya di atas batu. Nabi Ibrahim telah siap mengayunkan pedangnya untuk memenggal Nabi Ismail, putra tunggalnya. Tiba-tiba Allah memanggilnya, ya Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya. Hai Ibrahim, ternyata engkau telah membenarkan perintahku. Cukup Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahu al-balagul mubin wa fadainahu bidzibhin 'azim. Sesungguhnya demikianlah kami, Allah Subhanahu wa taala, memberikan satu anugerah kepada orang-orang yang baik. Dan sesungguhnya peristiwa itu semata-mata hanya ujian saja bagi kedua insan Allah ini. Dan akhirnya Allah menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor sesembelihan yang besar. Inilah satu sejarah Idul Qurban, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia lebih mencintai Allah atau mencintai putra tunggalnya? Di sisi lain, Ismail pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia lebih mencintai Allah daripada nyawanya sendiri, dirinya sendiri? Ini satu ibrah buat kita, satu pelajaran buat kita, bahwa selama kita hidup di dunia, janganlah kita mencintai siapapun. Jangan kita mencintai apapun yang kita miliki sekarang ini melebihi Allah, Rasulnya, dan berjihad fisabilillah. Inilah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Sadaqallahu azim. Katakanlah ya Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta-hartamu, perniagaan yang kau takut ruginya, rumah-rumah kediaman yang kau sukai, apabila semua itu kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Tunggu sampai Allah menetapkan perintahnya, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik.
Inilah ibrah, inilah pelajaran dari kisah bagaimana kita beridul korban. Idul korban adalah simbol penyembelihan hewan kurban, simbol bahwa ketika itu kita bertekad untuk tidak mencintai siapapun, untuk tidak mencintai apapun yang kita miliki sekarang ini, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kita kepada berjuang untuk mengalai kalimatillah. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberitahukan tentang kondisi dunia ini dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang dunia ini. Ya'lamu, ketahuilah kehidupan dunia itu tidak lebih tidak kurang daripada sekedar main-main, sekedar senda gurau. Dalam kehidupan dunia itu kalian saling bersaing-saingan dalam kehidupan, saling membangga-banggakan harta benda, jabatan dan anak-anak. Hal itu semua seperti air hujan yang lebat yang menyirami bumi. Kemudian bumi tadi menumbuhkan pohon-pohon yang rimbun daunnya, ranum buahnya, dan kamu begitu kagum terhadap pohon-pohon itu. Namun tak lama kemudian pohon-pohon yang kamu kagumi tadi, kebun yang kamu kagumi tadi menjadi menguning, menghitam, dan hancur tanpa bekas. Inilah Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kehidupan dunia seperti pohon-pohon, kebun-kebun yang kita kagumi, tetapi tiba-tiba kebun itu menjadi kuning, jadi hitam, jadi hancur tanpa bekas. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala ada azab yang pedih, hindarilah azab itu. Ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah berampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita, bahwa jangan kamu mencintai dunia ini, jangan kamu mencintai siapapun apapun melebihi Allah, Rasulnya, dan berjihad fisabilillah. Wa may yabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, hai manusia, kata Allah, namun jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Yang Allah berikan kepada kita adalah usia yang panjang, kesehatan, entah itu harta benda, anak-anak, jabatan. Gunakan semua itu untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita lupakan, jangan kamu lupakan nasibmu, kebahagiaanmu di dunia. Jadi orientasikan prioritas kita untuk kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kebahagiaan di dunia ini. Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسره الله لها من الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب الخاطئة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعليك لمعاتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بسوء الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله اللهم تسمع اللهم وفق إلى الطريق بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.